Totoka pakaoti na serengona sereke dau matalevu singandamu vanua. Ngol serchikana ngona bakambula mi Hawaii na singa bakarumbu ketingo biketo sau chungona vitu na tin katola miniti na mbongi. Ya uklama viti sangai chungona 5 na tin katola miniti Menisilandi sau chungona ono na tin katola na miniti. Enta maro taksara bakalevu ni rauninda mai sema bata na ndone bata go na bula ke nunga lailai na bula bakatamba kinto sarchikna kina bono bakaturanga o maduata. Bakumbula sartiko yani bikim dito ko sara na sema bakanra kina bono bakaturanga maduata na bula nga uni sema tiko mikina na kabilang ni kuwa sangwal ito yani na bakambula. Ya tamaro sara ni ngalala tiko na kabilang ni kuwa na nonda bulangi sureti bulangi tokai ka tiko na nona isema ki na yani bakaturango di kumbia ia sa wili tel tungo ko sa angali to ko ina punoni weyo mbalambalam tado kilikilatu na puno Aotearoa se o New Zealand ngono ko pensana ro bakambula sarwa bula binaka aser ia nim bula binaka Dr. Tim bula binaka sa di bula binaka chikini kuwa iyo totoka tunan raki ndai bula binaka chiko iya sa binaka balip sar orto na bitinani orto bula tiko iya bula binaka iya sa bola kumen na ngono di bakadengu do na ngono bet na di vengu na lom ni takat unia takat to ko tuna lom ni ambaki ko eu lom ni to nambaki o to takat nga on na bula equal time ke ko ulako lim na madao iwai lim na madao talanga mate isa totoo ko isa ni kuasa nga na rong itala no kina bikim ni sire na no mutatanra na no mulaki adoba na bono sa adoba tungo na buku ni no mutambani takadaka isa pero manta ya makambula manda au klani rasa mo tikumbe na ngonong gor na kamu may lambasa toletigo may ibanua kena bibo na besi buru-buru makambula manda bir naka Dr. T vambula tungani ifikumbia labasa nimbrota doko mata biokani dendena ngona da bimbi tumikina dotalena wata binaka ngoni da mai sota wata menda vambula taki sa mai boleta nyo tingo ndana mbaki levo na vio soso tangaraba na bimbula endo mai wabi na katigo na nomu ni Wesureti na singabuna ni kuwa rani da me wambula talakina wararamba di kombia wate ke irabio kani tume madwata naka pakalipsar asiri na nomu siya matiko mai ni kuwa mo may tala no tumatang habikenda me bakau tu kun me ya klan ito ngon balabu da siya tumbe kan ni berai nan ngon balabu kira na wakanda iya nda marota kan ito ni pata bango nda may sota tuki nda vital no sartungan na posar nga bakabiti sora posar nga no posar ni sudu dola sartungan nga lala na posar nga biya posakina nda may vital no kina na biwasi iya roni ba madal tikim ni manda bikenda na no mukor ni basu kena panua susumikina se iyo pinaka Dr. T eu no korro bunnu me di kombe ruti na korro dona korrerando na korro medaki kito bolai tu bunnu na korro medaki iyo eu basu i na autobatu na korro na kuna na korro ko tio merai iyo Kito susu mai lambasa. Eu estudo mai Fulton College. Mai telebu. Uno ma daga tu kina ro ngase. O tia kito mani ngole ni watu onu mai Bay. Au tu Bay. Kito sange ngole lambasa. Au sange mai klasiva e lambasa. Me da besar na fumon no ngumbi bulia. Iya. Kalau tina gumbibuli na fumono sange ngole me bitilevu
Sanga may Vangarabuli Maritime School. Sama oti na buli soko Maritime School sama ni teu soko sa Rivalang. Sa ya wasanga ni lomango tu na mula ko iwai muli soko. Awa takita takatu muli hulpelati. Sindo na scholarship o redara na ngona. So sama nanuma mo ngole rawiwa. Iwai mole uli soko sautia monanga isep takandone lapo monanga indewa mangale uli pelati yo mani indon sarana wakasana wale soko otinga bakwal no soko sale uli pelati sare insulansi iya ya nakakea usasanga takatunga sanga talni wararawi na scholarships na wehu ke metumba opportunity bina na soko balateni nyotiko wai na ke muisa todo para no marro tu es nyo so mundo na casa nyo so mi ranch senga nyo so mana kemu antona ngon salabina kani da mama roila we o te soko na tinka i o dio so karo watching ang ganang baki ng kumimpi melambas. Baki Ronaldo lo sa sombo may New Zealand o sa sombo to Vavanua o sa kay New Zealand kina maningwal sa role will pelati. Will pelati na August 2000 wala tanin do na baki ng will pelati. Mani raw keda engai saotia ulanti taliwai le sokobalai o sangai nano mamo le suma mo mai badabar no guli sok 2002 samani u sombutal mai wono mai dakaba no guli kaptani na kelas 1 Adako tina no guli na 2002 samai raru tu na qualification go either I go flying or I go sailing. Sangai wato sartungan na opportunity rondo mai. Sangai obik ko yakan nunggu CV una nunggu chunga mo nunggu nagi chunga mo lista mai bici. Mo mai buka bici. Klambelatini se ngone se lele na experience ni bola. We're so oblivious to the world economy, how it works. Na 2002 Indonesia talchunga na mini recession na maya diga. Ngone atanre tukina na takadaka sengani fi flow vale na employment vici. Pembimbi na airline. Mani unanu makina mu ka mo le da kapsar nongo forno go master ni simbolo vena ka tunongo sita eme mani tunu sar nongo nanuma o le da ka nongo master me ra da ka tinga nongo master ndona company wanga offer ka ndona job mo le kapitani gen o le vondo mai Sydney ndona container ship o ke bingara bichu mai Sydney Brisbane New Caledonia sama ni don sar na dingin sama ni 2003 usa mai kapitan kina usa ke bakir su ke viwa sama itu usarang kina nangu sokwa kapitani me Domenico ndonga kana tol ni tos ninga na au sta ngor su pul namba kina na nangu kapitani tiwai sama rosar kina bola sa merau kina na investment kiro da kautu ke market totoko makoti na no mubuli chuka na primary school ya sando no mutatanda chuka nga mo belati ni ruan na nakako itu ala koy wai itu ala koy maliolal ate ko mo pakata ba nangangandrea belati ni dakila bira na niyo keteto tungole may yan we
Sana rete chuk beka mikina na wanga. Ya teka bo mebada pa na mga ngandre mo na buka. Iya. Donongo cousin. Ko apelate. Anchen. Iya. Gamani langa na 1988 wambote ni langa kena. Iya. Bodan donongo buka kau tai rabi. Iya. Iya untuk talita katu na taka mo bito sa gitu lago wata tu na bito sa na sarsara. But instead of paying your way, you also mitu kina. Though interest lang avyo na cost plotting ni teori technical drawing mo korabuli. How to find your direction from A to B sa maniyo nanomukina mo lito leman na buka. Yana na nanukupa na batikina along todo ko. Nakichunga mo le buka sang sarangan ni embassy kavio mo le sopewa iyo ni usang ole mai suba sa mereda ni dua sa ole una buka na buli buka iyo nangonayando sanga itigabu sanga ni setu weekend na resources manda so makina nonda buli talakina na scholarship tutu wa ndua me kalunga te pa ndua na scholarship solira so mani no mukina mole problema dana sok beletni ibe tutu wa tunga ora na datangu ndua ngala ko wa ndua la bimata wa samani una no mukina mole to bola tumanda na ulisoko na lakoy way sa ni kabo biao sa ando takabo wa sumatang may lambasa na dabam beta tu na lakulisi wa alay nuno wai later on in life later in life na experience will take you a long way Koribuli na mando abuli kina na primary school. Eu primary school mai vatuvono. Otia unge mai waotia no primary school I Lambasa I Bethel Primary School. Kiro vati mai kiro buli zara I Bethel. Otia kiro eu unga I Ulande Holy Family Secondary School. So otia mai Holy Family sanga I toso I Lambasa College. Sa toka no mobuli chuk maya o toru chuk na lesson ni baka science se o toru arts eu toru pure science andi pure science my Lambasa College wata mana TD was it compulsory na no mobuli maya no mobuli chuk my Holy Family eu tara walekin na technical drawing Nanga nongke ngole mekine Lambasa College sama lutu na technical drawing usa focus na pure science subjects. Pure science, physics, chemistry, bio, maths, English. Iya. Lima ya. Wow. Sandi. Baleta na puno la ko chikin ngore na soko batike na buka rona leso ni bimbika na English batike na maths Roya me iyo na English maths batike na physics Physics, right. Iya. Untuk talita na physics? Iyo. Leso ni ndendre toka iyo layanga vale una kanda buli tamina physics. Baleta na kakede kakede nga udaka putungo. It's all about physics. Iya. Wow. Mani yang sarana na pure science watara me koruli. Iya. Kain tak servalio wina bruna gutawaka. Sa dornalista lemanda na no mutumbu takemai na mundo achikoya mai pinanabuno tak kino ronangase nom se rose kalalai baka tapmanda na pingkarabi ni buli au se na numa me verona no mitumbutumbu
na non roba kan bimbita kana buli bekem do baka bitedin to lebi tamat. Itu le ono to. Ai. Iya. Wana tangani rona lewa. Iya. Iya na buli ndo klang rona ngasi nira dona tambangona ya era sang sucari buli binaka. Bilinga cuma na buli bikenda na ngoni menda rengerawa cikenda memori. Iya. Ulang mai lampasa na vingaravi ni buli era ngumatua na visinga na nonda garavi mendali buli iya sama ni yang akina na vingaravi na ngonongo na nonda vingaravi tu nangasi na nonda encourage kenda tu mendali buli Sendiri sahara. Então não manusia nem funfunga usa boleh serni usa pesi tu na lebulie lebunga ni ba memuri verana nugu kazen gase versa letiti tu le tanto gue da sale virte geni longando ta na gere da na kata-kata ni singa na rendeng tava ka roda ki mentalinta betong korbul da warong da bola Senoro ranting-ranting apa ranting tak ero taka rua ero bikin na silini itu bakain da kain bak na labo musi bak ni da dia labi sing to ka gai to na u da sena ba ngau na tu itu masena iya do bakasam dasar na no se kalem lampasan no mo ko enga sibu nguna iya do ngoni sere ki bango nyoko balongan into me lampasan do lama do me ko na tu ole tu tauni do no ko na tu ole tu tauni ama molei na famole boli da tukina sonati te ndala kutu ba mumuri tunta sale tigebu le mada do bango sangere de singi ba da karora o da bango iya o ban vivina na experience ambalatani va en retiao menta ka kuninda wele iya levuna viva ungeti ya vivio na ngona ya menta kuni vamon malugna buli iya se totoka bakata manda sona kau na numa membale TV kombia na sona bakana soko kinambula mi yan nanum dongan dekin eu sangani leusar no ngandi di kombia do tal no tenga bio no guna na no sekale lai no kita ndongande di kombia io una otiti no ngandi di kombia na tinka di wa also butavitu wa ngole batake tamai chekope creo first cousin chuo ke tamai chekope turang do to ngasia ke ngeko chiao ke rongale to tu mai inda kunian ya to ngona talita kia talita wi ko tu inda kunian baka ngana picnic ya o baka samta se ngona se kala lai sarkina orto chekope se ngona lekina embo ndo to kana nungu recollection nungu ngandi di kombia na tinka di also ka bitu also chininga no ambutu di kombia kina se tiko ndo mo tuba menen ndo ngono ngomo ngande lesu yan iyo bambo tani ando talanga ngono ngande di kombia mulere sa totoka ser na marau erna marau erna chiku mena koro be bakani randu de kai ndo ngoni melesiani o klani go lesen ko sarko chiku ni sul-suli sakot tal chingana no mundo na merlire teman-teman na punuai to susumikina kena punuai sematikina na mundo bubale to toko bakawoti ya bakata na no mosambi be puno lebu o sanga ngol misub mo mai buli kapitani o dia som no mo durdur eu bimbo me la pasa na tinka dio so bukarua $150 na tu mena utanga. Nangona asesora rokin na duru
Iya. Ang baka ni wala kumay may somarano duro ni tech apprentice maritime. Ngayon talaga si nagu kwen kasibyo nangane go maraw singa sibuli tikina. So ngane labro lain do we begitu makina. Iya. Kalau ngata nangona ya siraro na soni puli. Dirasa. Ang rongot to ko nangona go sa to lagi sarna soni puli. Iya. Sanga lindo a sponsor te kiau. Eu nga so mana duru lelea. Bula tulu nang buli maritime o tia sanga inondo mo laku mo levangar no kusita mi wai. O mani o laku tu ve Sofrana Union Lines le plata tu kian dona tutu wa taka ni cadet. Mani so di Serbia mo pon dona wang kan do laku juga Australia. Iya na Captain Wallace na kan sama ni pon tu kina na tinka dia di su karua. Sa te usar ngai kana no gusto ko tu balai. Usanga bagi cinka walu nangona. Iya. Ana binakati bindo ng passport, melevaka di Sibernyo Soko. Iyo, kake dengori sa taka rawa nangono buli tigene maritime. Iyo, nangono gayo tigene no buli maritime sa tuket no passport sa manira rasarki na lakoi balai. Iyo. Te buno lakoi balai ya na ratu na bulo chula na tinpe di su karwa. Laku tu Australia andala wambimbi na nangu soko tu ya soko begitu na Pasifika Australia New Zealand na sotalana no bi Pasifika andale buli soko tu kena buli taka iwanga sa no mula ko yan baksin kawalia bondo tal nang ngonito kay alakabat ko kay iwanga se o ikutondo sarang. Iyo kalau ngata ni le butonga na ngonito kay taka tu na company Sofrana. Iyo. Company Sofrana to eu tanga o Captain Munch. Wampo tino ko aba watching ai witi. Ando bana maramani launa watina. Captain Munch ko ama nakundona turang ni Varanse ma ex naval officer be mai Varanse be mai te buta na shipping company wichi. When Sofrana ya ko sa mai Neptune tungo Neptune Fiji. Sama boli bago Fiji Waters na Neptune Pacific Line sama expense harga na value mo sa vida to ang kalilebo. Lebu sarto nang ni picture sa taka to na kampanya. Toka. Ni sebarang cukup mengko marau may bali bulu binak marau binak bali presem cukup mai babi binak talangan na bibuke. Baka vitavini datu bina no mikina no bukuni bibukini duru enta kalau ngata seda basire di tuir na tavinda tua kanda no bibukini tu weekend Iya. Dina sara. Toko bakot. Baka mana ni usali butu-butu na bese buru-bura. Vital man na bibuna na bese buru-bura sala kina. Iyo litandolo na matanda ninda sa Vilapek Iya. Iya ni sebo weekend na Vilapek bida to na lebu na port lebu mi Australia sa Valkova na East Coast lalu sombui New South Wales the Wirsarai Adelaide Perth Australia sa buki Australia ke da bandoa ya do sa Darwin New Zealand boleh ni sing dona na Pasifika go sa wala ko vira todo Singapore, Malaysia, Vietnam, India, South Africa, lapani na Middle East, Qatar, Dubai, na bibo no kita Oman sa wala ko vira kita mea. Langsung sa Yemen, Mukalla, batiki Aden, dulu lagi na Red Sea, Jeddah, sona port mai Afrika, mai Djibouti, sa wala ko vira kita mena na Victoria.
Yung sana din ibuno da butumingor kim sarap tumbengan yalo ke mami tatal rata ketumbeka nga ayong ko sali butu kasar. Naman ni sonam boleh serio sa taba na mundo sokot. Dua nanraki iyo nanraki kinakaruan bambi na sangga lako bandua Asia limungan na puno wala ko butungo usa ulako pa nangon usa kapitani kina Andian. iyo nenda sangga lako pa ni bandua we don't know what to expect but to go through the experience and act accordingly na decision making maybe naka lebu tokan na biso kay gitu bango na biso sina Pasifika ngalala binaka tu sangani Reno tako semua ini silanji wici reni itu ambenga wanga oreda ke so nanga lipungan nanga ones yang sarangani itu awang oreda yun sali tumi sa lebu sarangana wanga saba ngawati itu na moto we umbi mai Malacca Strait ya Singapore ya na lakoyan lakumay iya ngai siang ni rawang kalala ya teman wang kaliliu wer itu sekitu 90% of the world's cargo go by sea iya it's 10% by air Ano teman di wili lew ya iya iya wili lew mateningon uduru ni kina in the Strait of Hormuz, mudurani na Persian Gulf. Sa geredi na bim matangkaliwang pati na size ni wang kalilebo babim bin tanks nyo sabi pasikia sa bole kasaranga kesa nyo ni matobe kona pasi bole kana wang kalilebo reniso hareteke na reni tunga ubir takan na polo dingo mayo pilati sana dosyo kapitani wang kaya na bole kan ibi pasi que buka usang ni mata uki na no bagilani ona biriri ko sarabali we Nasar. Ono no mucho kasire na bula bit sawo ti antona wanga tao na dona ibona yamna na Suez Canal dona buno me na tokolelo me anga me di bata bulu tu mer tao mbek na wanga ya dalam mbek na calculation se da broni mama dal takamande ya da broni ya na tambane na kau ubuli da romekia na veni wanga na yave given toto na wanga lewu ni kontine bura na wanga na Suez Canal senga sutsara ni ramba lewu na sais ni wanga baya sa boleh serani singira na vipasi lomani kanal o wili ga son dona report ni didi chico ko elomaya mona didi chico nandona safe speed mona consider taka chico na no squat effect balatani bonde na sona buna bonde werna wang kalele bu andona kana draft na kwena na toloni wanga kwe lubu kwe chico mbutoni wai quando singreda right kwena ndo watu kechi una draft ni wanga na chitombo ni wanga mbutoni wai ni sa durilo maya singreno na diditu full speed balatan na totolengan no mudi na levu ni kana sink sombo na wanga balatan ni lele na draft so you have to slow down, go at a safe speed na onge wili chuna reporter ni ngai mbula mai na vangi ndo na sandstorm donia ni wanga levu there talanga na container sana kuku na windage na wanga na effect ni thangi kwe toloni wanga above the waterline kebaka ona senga ni ona vivi chiko nandona speed vinaka ona reni loose steerage sana senga ni effective na iuli ni wanga so to counter that effect you need to increase speed
E mereni effective na rada na uli ni wanga. Na kena wangole na wanga me besuga chuga na heading ni wanga na alteration kwa babuna me ngole na wanga sana mawe sana matau. E koko mena thania gaerto loose steerage. Kwa babuna kina na norto sing control tagrau kina na lateral direction ni wanga kwa babuna kina na kena thola tando na bank ni Suez Canal ya. Yeah. Erna wanga lele bia ni with sanga hul na tolu na tani kauta tu ni ratoso tu va malo na ndona speed ndona kana momentum kauta tu tarando na ngona levu me dona ngona binaka me nangai stop kina na wanga you need a good stopping distance to stop that kind of vessel, right? Ani babuna kina rotation control tarau kina lose control na wanga me babuna kina kas. Orang orang sa kas kina ya sira usanga reda ya unale buni wanga koratao tu enda sanga bandin tinta kina karimbang iro kina ko rasoko chuko sarami tao tu ni sale basung tu mayo kona wanga lebungo Santa Gerida the volume, the number of Iralakoyani, Sandin. Kimbal to not many kata-kata to where no body wanga to Mersarli, Mersarli Kelly, Mersali the Cabanon of the Kava. And the other Amon the Redekin na Vito Seki Tunikaku Iwaye, Uru to the way. Kenda da yanra da limo da taka da sena tu ni reda na kaya do chukui wai don na buru wai is the unseen world kia men senanga reda kina na buru ngona na tau kina na shipping la lavando na the supermarkets Tina saranga, o makasama taga ng talaga to sa supermarket na bandin din na bili na trolley. Dahil makasama taga chiko sa packet isudugo nakasarambya ka may Mexico, sa nakambya ka may Chapani, sa ngay kaumay may takos sa may nabit sa kabula maile. Saan din, sa doon din nakataka bimbi na wikim nila nakatiwang Daba wala takatuna batan Ninda wele tu na takataka panu anda sanga tu ni reda na ka Vito Seki tu iwai dona nguni sala levu ni Vito Seki tu iwai Sandi de beto tan ngutar men paletan na kila ririmbak do levu kan kusara lealo do makasama takan na klan do rong tu bosi berto mi Somalia na piracy na kena do daka na beso meron kay do beso ira na kapitani misangay daka na ransom bondo na kabaya waso taway na namuso ko boli na runon dulu ka vitu do na wanga wale kapitani tu kina mai na Persian Gulf sangay teki bu hit up sarjunga kina na parisi attacks mai sanandu do na ngona bakasamtachu nonguli sumai jada ang duro may na Gulf of Aden na wano hotspot sarang yung lago chumay na mo duro may na Red Sea mo duro may na Gulf of Aden doon na kui koko ando chukoy kya na bataw chukoy na uwa se mati na wano na bisaw ni direction ni kui ang lago may nakabya ngay bisaw na kui bisaw na direction ni toso ni wai buno seranga rentu attack kina baliu balati ni le slow down na wanga no ti tu mai na chin ka on no ti aro slow down wang ora ni slow down sarna chin karua na speed bin na kasat tonga vera meralag mai mermai wondo iyo le buvera na Paris mo Komanes nga retunga bana koro tunga esa nimbara via so erando refishamento nga
the opportunist ni rare bang don opportunity mera ka US dollar they'll take it ngai laga ni bono ya ese lele serkina na policing au experience ta bala yo no mani rana ni wa ni dona wanga ma approach ke ma be ni wa pakatunga na fiberglass board na quando rede tungo vici kung harapan tu si watonga ngai vale satu seni wa malu satu juga ni usare ni sati buya bina kelkele go rede chono wa ndo raya ngai rede saya bina kelkele usa ngir so go chief engineer me barota na engineer me reni manuwa sa ala tigerto na kay wanga me ke usong me nakatumba iya ang creative talaga me no chief engineer me tawana may ero na ngalo ni na fuel na diesel na 20 liter gallons me may tubia uyasa ni wheelhouse ina bridgeway ngono sabo lang me kinabiyo sana no masra orto sana me motor to lango Jango lag babo lang may wal tumain donan ramo orto tomika Iyo, so voltum talan donan ramu, orto mika. Kena sesrau sungai voltum donan ramu ai. Orto mika orto saya lalu me biau tan oi sambula. Iyo. Sana apakah sama tak lalu me biau como tak kaba ya sir. Iyo, ni pun wan ramu ai. Kala na tabang ai kona sulebe hopefully appreciate tak. Iya. Au mani au pula ono tu mena wanga au mai usop mai tu mai ulang mai vale. E watching ai pula rua mani attack na wanga ya. Dona turang ni Sri Lanka mai relief te au gai attack na wanga ya Bertuna Pirates just south of Oman. Iya, mani pula cisar. Ya menangona sa tibu serang ame rempap kinana parasitex. Isso que dona baka na tukun chukmea o que me nativo no que me baka que me baka olena tu na kaya tu wai andi na to tam reda umanga laksa chukme no baka sa motor ni kemni asere na tarongo belat me baka no tukun chukano bartak mo na mape awa mona wasiatal manda bosi ko bi Kongona Gulf, kongona Persian Gulf ngo Kongo sora bonongola ko kin. Eyo ando dada tu me kata me raslafan dona porto me raslafan yang ando kapten tuni supply boat ndo la ko sombina to la ko ni bango bola ka ni Iran ina wase dona bonongo re chukina dona imaginary line lo mondono ni Persian Gulf ngori. Opo na waitui na Iran cuma na waitui na Qatar sanandua right on the imaginary borderline gorindo lisa was touching dona Jacob gas rig in the Gulf of kona Strait of Hormuz gori pa ona reda cunga bang bay gori unong gori na duru Unong gori ndo vi pati wa bola sargi na big tank ve matangal wanga do ready care. Ino naman iso ko tu sa chiko ndo na baka na rostas ndo na timetable me baka mo ni bisi bikin na ndo ngone se baka tau nga ko saya ven. Tu atau sera ko saya ven. Yang ni sa de bantak nga na ni GPS ken na ni mona libo mo ni rede kino de liu de murch kumai we kabaya Iya, na teknologi talang ay wanga sa tos na kasar na ngono kay mem sa do wanta value na AIS na automatic identification system pwede ta na VHF radio signal within 30 meters 40 meters are no rather na list ke the ni wanga ko vole ka tu vehicle within that range. Nangai lista mo the closest to the furthest.
Eko na click nga na nantingin tag nga na wanga gor ready ka level na information na buno ngole kina badaw na kaliw ni wanga na speed di tipo na course na CPA closest point of approach TCPA time of closest point of approach sa renyo monitor taga sartong kaya na bito sa kini biwa yung ko na mapiki ngo sa malengo gori for Vaden go Galfo Vaden gori do la me vango bola ki jeputi ngendo ruta ke lombe ni Red Sea iba kay sing sutsini rambali buto kana ken romali wa ya Cera e puno marabuto con bala tini shelter puno marabuto con puno barena puno rando undu gina vale puno rando mai non ra fiberglass boat so non roba ni siwa ke boka me porra ke nasing rawa tambe kai batini robo engine da bunga era bo engine da bunga le bunga nango nanto marabu na ketu karang sokoti udiwa ina puno ber ana buna rando undu gina vale puno lagu mai andina Sedom dar kay tarat ko nang bubakasam nakauto ko na nang bita sa baby ng galon ni way verto na bonda chukoy way ni baka mo bakilaway ko nakangangor to binakatambek sedam bala ena pamberer to talang balat ni morto na lang mo morto be metomi kasi morto reda da bongo orto na stop man orto na vereda yena ngona orto stop kina I'm getting further and further away so it's all psychological exactly Sandi na iyo bi pa na numitokan ni kung kay turangan ni Sri Lanka korto ang kay beso endo na ilamo ya nama ki merto soma o di na soma na ilamo ya iyo o tu ke serangan ni wang kay ngole dake kay lay chata ta no na wanga buka ni rtongo ni rto sa bisu karana wanga bisu tanga na kru rtondo kay ko to sum na wanga just south of Somalia boleh tukina na tangor ndo na beya ortuli kele tukina boleh ni onna bula le kele tukina wanga iyo valoloma sarata ka berna ke wanga religion ke tuna crew mess rena iyo they trashed the boat trashed the ship iyo so linga beran dona me batekena dona tanga race soli to berna kai wanga mera bula tukina era pamatia na me o tiar sangai nangai sapasangar tuna kera non to race ni me dona mada wa me warra kitu na ilabo me airdrop taki char taki dona nga buka na ilabo ngai glad taki na dona box orto na gasulia may na position na puno may drop tick na nailaw drop ngai wai orto ngito mi ngai wai sanga release na wanga yuso ngona drop po chicken na nailaw ya orto bul takatale na wanga bindo tale na wallot sendo berto na lilio ni paresi sanga escalate na katatangan ko merada kay lawo ken Sandi no doto ko nakalimbol-bole baka na matarang butarong kimni chuka sire na bole-bole taba na dosar nga birong gonan raki bat kaya nabeka oni sa taba tunggo na bibuno ni lakukina totoka okay lang ni may baka na mutukon chukmenan raki yan doon baka na rescue mission awabay tabikina and bida ng pagsawot yaman ni sultalangakin nandun na naman ni Zobi ni kanababi ni binakataki na nung mga bakong bulay ng nangunero niyo ni talong takman na weekend iyo umbotang ko rin na 2009 walis may walis futuna ngole may vici na virtual Neptune Pacific Line doon na wang po Captain Chikina do ngarabi walas futuna vici lago sa Australia ayo kito ngole may vici kito may wasombu wabondo kito sange ngole Australia si bito ko bala yon on New Caledonia ya do mendona tugu ni langa
mai verto na Australian Search and Rescue Coordination Center. O mani tingo mo plot na position nila ngai wala ka sa ngai wanga wala ka tuwa. So mani un pol kina mo le webuke. Gaya to na position sa bungile sa verto to na walu ni bongi. Bula to na vangi be 50 knots wind be walu to na mita na bala level ni swells iwai. Ciutang ikina orto na wanga buka ni na Coast Guard ni Australia na bunga orto varita na position na uno lubutu kiran dona yota ngondo na turanga ni Amerika sa ambaki vitsunga bukarua sailing around the world. Kuna turanga ni Amerika ngo Air Force pilot talaga evunu itala desa retired. Então tono na toka ni ros babachu ndo na turanga ni flight. Orawa ngande mbeka I Newcastle rongai do na mbeka na bea role kele tukina ngai drag non ro kele romani non boteni wanga mangai takas na ndo mbeka na ndaleni watu. Iyo ro reda na ro inspector kana lenka ya ro nanu mam ro ngole ro ngai prism ngele thambe Brisbane na wanga. Iyo ngai iyo balengai ro mbeka ndo na decision ro takabea ro sa te bumbi ti New Caledonia sa ro baklani sa ampula ko na vangi. Ko na ampula ni vangi na kavia ko va kuna kina na toso ni mabo ni botoni wanga Ang gaya ni wiraw ng bunya sa submerged to na wanga sa balesar tangan ni lupo sa bunde to nakakelam ni wanga. Sangay bila ni kito ngoni viti le buna ngoni viti to wanga. Le bunto na ngoner se kuko binaka or se very active na bunya na kewanga. Kito mani wechiro kina na lerongo mani kito ko chirau I Botany Bay Sydney Sebab teman-teman non rumah rawe uklani non bule watu ngaya sebab apa siri na kena rak menabika bibia dorong wata na kavi dosa ngwale sarayani na uklan non rombulan na turangan ko be kan kuna Air Force pilot wuni wai the decision mutukun tok mi the decision they made and Rusia kan dirotor mama na mabosa chukuna wanga Rusia talaga di makasam tak nan raki andina dina to na mbule wai ngandra bukina do na experience kene karu na mulewa binaka ini todo ko ni tu na kaulewa ni kapitani nakangausan na waktu lawaki na bulan ni tamata tamsakayani kena bika kedibito sa kinangonea ngwal sarchunga maybe kimni na kapitani chuk talaga na nomni timi ni takata baka nomni engineer chuk ruto na nomni timi merabi buke iyo singdo na wanga reni di batambagindo vendo ang tamata we have a team on board chiko na bridge team chiko na deck team chiko na engine room team chiko talaga na galley team at the end of the day we all need to eat Ina todo. Wah, sa totoo hindi na numubiwa si Tito Mingo utalitak talaga na numu talnotakme na numu pailati na numubuka na wanga buka si chuka nga na numu layseni ni buka si Ronio Tororoti ko na buka na wanga buka na lakoy wai oto tinogo rinyo tanogo layseni na tinkadiwa sorry na 2016 Dr. Tina mepaka ngoka iliona nangu ngangandre tomanda mo walebu ka
Na vingo na toto ko watu kini wai. Na imong gola nga tu wai. Sa. Na nongo wana nanu o te kena longo tu ke tu madawa. Sa totoko bako tikimbala mo renew takana 2016 daba nang balabu ni kana Ronyo baka nga takana listen niya. Iyo ndona baki Oh. Iyo nongo listen ini buka it's a lifetime Oh. Iyo lifetime kan karutal nga depending on your medical fitness Right. Iyo. So it's very important to maintain your health in a career rongo. Gona klan desa tibu gasi tu mais tibu menda enjoy ta tu na nonda bula sa tibu talanga meto sa ki tu na nonda bimbi lebunga nonda desa gasi tu mais sa tibu mendre the valutung na bimbi we living especially when we living a comfortable life we not in a city nungu taka kalibunga nandambe Ina sarana asenga nyonta bibal ni uli andambe dalintebel Kimbal kabimbi na fitness na tu talaga naman do gym wanga lalaki to kana ba ko yango iyo na gym ti wanga ba ko yango lamu tiko iya lebu nangona sa do bisu ke vale una paperwork sa do mula da bisarangan na batna administration ni wanga to so tunga na paperwork bisu ka vale una nondanga sa totoka kimbal na namuta tandra ni soko si Chico Bolinga you'll still be sailing in the next decade or so si Chico namutuba iyo babaka ukaili wando bia buka tunga iyo nangonongo anda sa mai da improve ta non skill set nanongo skill set nangonongo sa batam bikindo vale na baka wanga I think my life is now fixed at sailing out talita kana nanongo nungu taka ni wai balatini ono ngana bula taka kina ndolo mundo na baki sulia talanga bio so na opportunity mundo lago na farm mundo le reda na itite sa totoka beba kanu sa tuko na mengor na titi ndor sana lan sara na ulutangan ni titi au klan ni berna barong chukumai sa kimem sa sarab ke chukuna baby kava ranyo tam na tak mutli ke mami atek bu mata bata na no mundo sa sana tak mendo na no mundo titi ni angona na tombo totoko na teo ka baka to kay baka na merda na kino baby binaka baby kava te utako o Mike ndonona ngande te mintono na farm ngona rita mekina renile ngande tu na farm away from the city kla rota nambula oso nambula oda na visingai nambula na city mani kereu kina kere rani bukikwa kena te uta ina farm sama ni wai tu kina ke romani te uta na baby farm na tinka sorry na 2017 ngani kero kau tamain dona ketu mata vitrini me mani romanje na farm sama ni kero invest na farm kero tite intalo kakana yang gona kla mana ngani invest au te aga wood tal tunga na farm beteu no klanda na kichuan dona ngauna ke mani ochina vaka se sing around on the medical certificate ninda sate bunga simai bununga anda sanang beli wading tu kena kero bat kema kero ambula lemona na kero tu na city
And daquela vez não pula na city. Não pula na city, either you're there for education or for work. So what you know, it's time to exit. Yeah. Dito ko. Sa yung ko pakatapos yung matangkuan na tite at yung gorto libid yung na dorbor to yung na fam. Yeah, nangunang gorto le walu ti marto yung na fam. Yeah. Kero ndo chinani raw galelissima e bono go vicino Lucarona eka. To sumina ti una tite ati butal tunga me harvest na ngona volta gichiko e Nislanji. Na lebunan kuna export juga Nislanji. Andin, totoo kasar nga. Awurin dara ka utalita ka sir nung gurete chiko nangona sar media ngukin lewe na daka na hotel nangona sa may songukin na COVID-19 kadiwa. Awurin nilelew sar nga bira na namunto bubaler toli i daka na fam. Lako may bakata ba na raya merali bibukit to na fam nangona radiang tumikin ano na daka. Vinaka toti. Yan do na yan ni datete dona example vina na kona ni pandemic go dona gaire kine ya na taka ni ndaba nuitu nandunga na buru ni labo dona lenga lewo nreda lewo na waron tu erna wandi din taka le wichi barra bitunga bale buna tourism dona kana lewo ni tamata tambuani per watinguina nan rata siang ulangani ko na tourism bule butale na bitambana era siang serangani era ni kuna taka raukina sera lusta non ra pintin bada kebuka me ati undo na fam buna andare ni bulo kina kebuka ati undo na fam o taka se siang ayo gorangani bulo iya yo to na fam go le bunga na ngone mena koro karo ya kata tugen sarra tugen na bulan ni matapu vale usama ni lo musolitu ver ko ngar be kata ina fam mera le tite ya soti mera tugen na bula totoo kasar nga. Doon taman ibibukin liwe. Dagari kinang ko ng bimbiningele siya serbi ka na ni Tuki. Kalunga taman tanga ni round na mundo lisi. Doon taman ni gelbe tamera ya. Bit sa ngabul ka runek. Totoo kasar nga. May baka sabul tek chunga ni Islandia na yang gona. Iti ko talin doon na mundo itibutuba mundo na rental sa na market. Australia, Amerika. Iyo. Na ngangan rini toso wati ngori go sa te bundola go na market Australia lo remanda se davona kena tostoso so ngo na talang sa becoming very popular in the Western world it's a better alternative to alcohol and I read it word na kena bunaka ni dua it's a very good antidepressant natural medicine improve your sleep quality talaga nyongono baba rauta ndolele wernduka na ngona na babu de sate kenda indina kebaka ona mixta kadala no me angona kebaka mixta kandono no me angona me sabsaba binaka dona very refreshing ngona nyongono ba mimi na kena process taki sababa binaka wasingani ba binaka wata kena nakao musuka tani mai me process taki do ko ngona ba kila ninganga ken bambale sa so me kana kasa sa tu vital tunga mai lomba me puritu ni bimbi que porque mundo benengo não vê redenho fresh na que eu levo to na waka levo na lewa na chuku loma so na kina smooth talanga na mundo nyango na rento sarma dana mo pasini bakandre wairan na do titir bakarong sar chukang bengko lele berapa kumpulut chukang bengko ena buku ni na non rede na pasibak baka maduwa ta na quality
na kena dhaka baka matau na kena biu patamai na ngona ni dakila ni sa chukutala Vanuatu lebu tali chuku so Fiji has other competitors na buku ni kena kawian si bulitaki besi burubura na yang ngona do mantana mo bakandre na tikina ya se iyo Dr. Tivinaka kito ina farm kito singi vanta kan na pesticide ina farm everything is organic. That's the first thing Sani watara mendo na pesticide vanta kina farm baletani this is like it's a food product Levuna tete takatugo redani vanta kina na pesticide ko reni wabuna kina na sona mate reni ko talanga mai sona side effects na kena ngare na farm na kena samaki sani dava ka roro sani donaka ndendre if you put in a lot of effort mena ngare bikina na farm wa bandre chuko ni bera na tete mida tete valeu kalau ngato kenda ibiti ni chuko nondangele dari ni tete tukina you don't have to look far more than the effect ni pandemic watare kenda ngo buru todo ko buru todo ko kalau ngato kenda ibiti ni manona tare kenda kinago le berata ta tu ingo na tau ni rasu saranga na ko early tite yang monangere de kina during this pandemic farmer is king so queda na pura ni lavo we say inondo ibiti ngo pura orto mandanga kena na buka na airline wala saranga ni stop ndo kana levu ni pilot ni flight attendants where ngui au wabina talakina ni chukuru review na qualification ngo wonga ending ita ka mo persevere ina soko ndo na nguni pandemic go senga sa bulangan sindo no nguni de na nogo so si wai bertatu na vito se kini kako from A to B me bulakina na tamata na bese bro whatever you do taka si senga we need to eat 2 or 3 times a day na shelf in a supermarket needs to be stocked up everything the logistics has to play right mereni sebesta kana tamata na bese bro ni chico non dangele bici doma kamenda no matuina tite baleta which can self sustain takana non dongula we don't have to rely on imported stuff tiena todo ko sina ka na kabali brano mo o se di bakandre mena ulutangan go na tite o bakasamtak sarasir na sonangon na libu ni bonon to balako rakendo rio ngamera klani peviti sa matesar ngani kartar ngomay na Fiji kama sarangona se biasa balakan di rakaya sa mtanga ni rabambula mai sa balakan ni bambula kama na Fiji kama pero mtanga ko Amerika Hawaii ko dora turanga rosota ki mastabulin dili taun rosota ka na turangan ni Hawaii rungay sota nga ko na libu ni no marate ko satu unsur nga ko sa nang ko chuk menung wali sa tega usir ka kana vital na ni yang gona libu talaga kerti yang gona tu Hawaii na bingo no ke don liri don relong yang gona untuk kucir no mani puli non relong yang gona era ngono ngari dio mikir na to kini gona ratukuna ayu Fijian satu unsur yes ka tukul saranga moira na the best cover is from Fiji o banga ko wow sa chukwe nak saranga vite daro di ka dire ni chuko Vanuatu dire chuko nang gona ni Tonga ni Samoa iya di ke kasar da buti vite wasama ken bale rasaba kila na bese buru-buru na quality lako chuko may naman da Vanua to tokan dina ninda no mo sa libakan rea weekend na ituke ke lemo nandangele me te bakal libu na kakanan raw na te bakal libu ng talo me bakal mutukun chuko na po siya na self-sufficient di na sarang nagare na pandemic ko na radiri wabo kinabi matintu
o que tu ibiti ko rin ng umay rak tali na kor chiko tal men na the support system is there Dina todo ko sabi na kapag na nung may biuse na buko ni nomu wuli na mutumbo sa kemay bakatalangat kina nomu sa tungko Minisilandi akerto na nomu matabubalik na nomu tuba sa atiko na buko ni tete may baby ka kim ni na parang chukumay kaya baka ni binakata mo ni Viaboli baby cover products at kung baka doon mo website sa doon mo Facebook page asir tinha na Facebook page ela tinha na baby cover okay reda bikim ni na parang chukumay baby cover ninga iro nga na Facebook page ninga bitar-taran kina sa klan dulib talaga ni tambar to dum bitamay werto na dorbo ndo tete totoka baka watch ni tamben dum biumay libo na kanda bulida dareda nga na mama kutu kina nonra talita ka baka libo na ngone ni kumbia so talaga rabaso o kladir to baka tabiti ka na farm may baby kawa farm totoka baka watch ba ni pinaksarte ni baka libasir werto na dorbo may natewa kaya talaga na turbo may di kumbia ko ramita kakatiko na farm na buko din non rabito kun takatiko na monro tatanra baka bitadino klaro tiko ngono go na numutiko na matubale ni Mike Douglas klaro tiko na bitinani iya na non tatanra sa may baka matukan nato na ngono ko klaro bugo weekend na siya kanimo la tabraw na tatanra bitamayo ko binaka baka sa series akin ngono ko kaya wakati kumbeka isobia baka binibinaka kinabihira klani na barong kumbeka mo namin lambasa na linga ni besusu kinabing grabe bikim ni asir sa kaya nangonong ko yes binabalew na kim doon barong tumay doon na ngona binakan niya na ngonong ko ni may relation na binani besusu binana besusu na binakatalangan na future ni bulo ni tamata gami kumpeta ka chuna ngona go ndare de na besusu ndo ka na kasi so ngona ndo borbora toka mosi ni se watara kina na wirumbi na ngona kwenda me binatu kina ngona go nangono ko sabi sa wale na nambula sa tambo na birumbi dagere sa tiko mendenre na susu ni ngone na kena outcome talaga sana dasana kilabi na chigo ni sana kemka ni dasingara ni na wandun takana kamay wale nagera pada ni wandun ta ni sambi wale dan gereda na live ni lenga sa chico dan nambula chico na city na gereda na tosa ke ni crime rate sa babo tu kana sarchunga mai na visusu da kauchu na ngoni ko mai intona kapina kan inda susu mai na ngona ya da sa mai ratu tu kinan dona patengan yang din bula na ngona go nakangaran to sa binakata turna kasi may pinakata kinong tawatangan ng tinimpula may bira kung ngaya na napuno be bosa kina tatati doon nakabina na besus be pwede takamur ng kasi sa may rawati kenda to ko bina na ng ko di na sarang abina nakapakalipsar na sir na nomo siya mayan non rubisus ng kasi bako Steve na bisusungi ni buli siya ni kararawa ni baka namutuko na mayan ito leo toka baka bitadini ito leon no leon na bitadini baka talaga kina na non ro alaki daka turo na nomo kasi ibitilevo kantong kay sukalista lang di ba no levo nagarida na non robi susunang kasi itu na non rongangandre o sip talaga ni tulak komento na yan nun renre amital no chik manto chekop na singaya baka talaga kinochoni barong chungo ko choni bulu binaka choni barong chungo may serne binakabali mo choni na may talan noa na nomu sasanga baka
vakavaka sa tapatalangan ng rendre tale asire ninda lako menan rendre kamida ng bula baka tale sulet tale do na imu do tale ngule mo baka mo le ya na ya dongo yan ang rendre sa tamain kay sangay ko tale min do tale na level tale na moto sa tale nila ke doon din na talon rong binako may waseni kuwa nung sasanga baka buli lebo na ngono sumuto nga baka tikiko na nung miduruduro ndo man talangan mo boss na ulutang ya nanomu sa ni warak mi sulme na skola sibi si sulme ka may na labo ni course labo ni sana o sasanga tikiko nga baka tikiko total man mo boss na ulutang nga sir nang bimbi ni yalo ni sasanga kay nanomu sasanga ta mo so mga nanomu miduruduro ka baka iya binaka iyo mani nangono usingan ni urato gidan na scholarship dona bukan ka tiga total na yalo koko wa tereo mo kako ni o na kena moso so babitia mo luso pe doka erna kena huku nangono ni kuwa na positive power of the power of positive thinking nangona ya kaisangan tumikan na resources manda rawati manda saumara kinanda tudur kuanga nangon sala wananuma koroni rawati kinana ko nakata mo lande wai mungkin bahkan ngatakan soko as a stepping stone towards my end goal to subina kana nanogu sasanga ya mani rawat kina mo so marurugin no buli rawat kina no degree ro ni buka batakena soko o ba ito wala na buka na runun do lukawalu ibiti may puso tawali lai ang where the kiani climb let no may buka I have to start from the bottom again Mambini ni usali kapitan itu mewai sa lima nambak na kapitan itu mewai sa sama tahu na tahu risende leleu dasa improve takan nanda pula sa tehu tosu talangan na commitments gai nulis mana 2008 may to level na buka shock wale na tangai Nendo mai tu buka tale awan no mga mulama may experience ta wala na buka nindo tale ta tu na buka pedala ti wala na timing bala ta na dona recession le mai adona 2008 mai balu tu mikina na koko ni nando tu labu mai viti sama ni ngono bataya sa angkiri tal tonga mekina ba tarunya chunga morto na company wang uno da bulesu ni kina ngono da bulesu ni kina sa manyo chindo namba ko nano mo salan de lista le iwai yung bere da na tubu ni kalo nando bula nyoko nga kilatu na kasember mai iyo nongo mere da na ngona ni pandemic ngono na ka renla lebuna no gutoka ni por sa sengan ni rabada kata gina buka gai mbiu bata ngai pakasam ta chu ne ngono penjamin ngono kana lebuni company wang lele wer bangi riu mai au ngai basu peira au basu peira balatini yukila ni usala ko bochu mai usa experience ta ka I know what to expect lebuna ngona ni ninte se vou nando na tanga kanila ko na opportunity via we just blindly take it and make the step balatini satu lebuna experience ni soko I was never excited about taking a new job but to think about the responsibilities that comes with it untuk kita watan responsibility equals stress and stress is not healthy for us so we always try and find a balance somewhere someone new na mo chiko wala tanga ni slanji less stress na vito saki
Isong tu bango na boda. Totok. Menang bukan libu na biba kong geti. Bikin memini ko. Libu sarang karapa kong bulat kumai. Tumbul pinaka may Amerika, tumbul pinaka may Australia. Nakapaka libu na siya mati kumai. Bikin na siya mapakanra. Idi kumbia pakatal nga kinabiran na tunabubali na Douglas. Babini pinaka na nomuni siya mamini kuwa. Meda may bitala no. Maybe wasi tu weekend o asir. And nanon sasanga ni buli, sasanga ni takadaka. Pinakabakalib sa rasin, nanomu may lomo solito mo may talo to bike mamilikua. Kata saban ni binakatiyani, nanomu ni matabubala, nalomo ni madaw sa tikungo, nalomo ni ambakiro ng dolor sa bulkan dua. Wano ni binakatunin na buhay binaka. Na ambakiro ng dolor sa bulkan dua. Singa, ni sana dolar na raraniwang kabukaw na to balesar nga kay mas nabundilo. May karoon ng ante sa reyan ni Bayview Kava Farm. Milelori manda na totok ni titi. Aw sanong ko nakataka tsuka na sar-sar tsuka na itambay aw ni takam. Dole sin karo sanong wala bat kimaraw. Tinete o klan yo barong tu may nangonongo. Me dorong wala bat tu dor lida budo seta blakali ron lida kana farm. Minako nakabali usar. Vinaka tatati kutoka na Bayview Farm ni o tu mai dalana ang reti na teo beso butu. Wadir lola mayan dona bono no machu mona lai urita gena. Koto mo nang bulo badir me bakano mo tarong se tipu wada na Bayview na Avenue Bayview o mai tsara wada. Baleta ndua nyoko e machu mai Darwin nge Avenue no na suburb ke na Bayview. Kene kerua ni chuko ina farm mai na nero farm mai manobo o redo sumbutu na view ni bay o na teo bay. Sama na no makino ko me wada na kina na Bayview kama farm. Sa totokan din. Bikim ni na binakata chiko mo ni ngoniangon and ngonongo klan nili bikim ni karma sartungan ngonongo. Di ngole din na non to Facebook page. Nabubali ni Mike matikia Seri Douglas na Bayview Kava ranyo nila Reikina sangoli chuka ni na bulbuli taki ni angona i Nislandi may makasa tukunongo mai o Seri ni sa chuko talangan na bulbuli taki i Australia sa antolongo bikim ni nandu bakaw yang gwan sa totoo kasara iya okla talaga Amerika sa antolong makau tu dorakan na libuni ban taki ni na Kava ba sa baka nga tagsar na bale bo Amerika. Pikito mo nangango asiri tao ningo. Auron wili kang kay bambe ka nakababa. Auron yung redarawe na loman ni sutunga. Saan to tukun may biyaw. Uy na kava ron yung beauty lang na coffee. Sa ramix na kabata may pagkain to klaba kata kami sa baka na mochaccino, cappuccino. Sa beauty lang it's like a drink. In that way, baksam taka ba ko isa nakaunggo eraretu menda na nondang gase na undolo na ambag sahot nangononggo sa kuta Manila buli live na bir nando titi kaya nga mama kutu na raw ni na rawat ele na kae asire andi nasar tatati era reto talagi na pinaka ni angona sulivira na relaxation na oso ni bula ni temata taka na city na ngon ni ko sa toso da kesar na sa tigo mendrende talanga men na bula na kena oso na pressure ni da daka na wadingo era sini redara o na engora ni walake dona kan non redo na non dan kasiliu balata ni klana non da history o kende vici non bula ni weekend kani erando ngunu batungo na non rambaso baturanga mer wirko bitokina ngalo kutokna yalo na katalango salire na western world era satu le mer na katani ile una benefits ra red mekina ne na red ne kompeta kan dona kava ba patikina dona ba ni yang ko ni bawalan kos-kosana na ba kan dona ni bawalan na kava ba na kena wanding ngalu boso to tala no naka very sensible na wimaliwa
Hindi na sarang rundin dito kay ando ay posa uci kaya sama ka mena bitu kina bidang kina tam suci o kwenta ka pa era pakang bula binakamay ningon narali suki na pakang mali binakamay mataw na ka mataw na ka tutok Sangoli vale sangkalin tambakan tona mo tipina. Wakadua rene ya raka yan ramai na mata kadua ram bulan binaka kademo na rabaka sama raka ngol teleni na kadaka se releta kamu na kae binaka tunayang tina sarana sa totokan din mo nga may makan dituchuk goy Hawaii ira na kay Hawaii mo nga revikito ra total tikito salah ko sa kabi masta misali dapat talaga minanggon minamus Rasarangor. Go sa weli chiko ko so ngon sa andor lititi vale minamus ar vale wi kwatal me na wi kikito minamus ya kai do sa litu may balani do samba di lista la may ke ni resengat ko ni rede may nakoro nakato sa may rede burbur liwe ti burbur liwe ko era binakat to na pakali mo chiko bikito to minakoro Ino todo. Catalangor é a do via o ni wale sui lamba sa politite Inyo ni ochi no lima na mada iwai mo lima na mada no ngande do reni vida ngana mada o klanji inda tu yo klanji no ngande tu go yan ren mata kasala na valer sandu ile da vaka yang mi boring tu enyo no gusinga do sengan indenda na sitio sando buk sarana ongo buga ina fam sarabando belum ada yang benar tu nafam tete saya ando mana mata kali lair ban reciku na manuman sebata pasir iyo wanat na manuman na sabsabani tangin na kinambulong bulan na kekanan raun da kinambulong bulan na kanya tu dasing nilang kata tu na expenses na visina baka ninda tu na city na taon ando na balta nagu bula todo ko na nagu taka has got to do a lot with thinking na watu lewa na namo mastermind tarchu na vito saki na scheduling banga na maintenance there's a lot involved in thinking do le hunangono do ndambe tunga wali uli right to Zaka tu namona na kena namo mastermind tagachu na kame daka. Nindo nisando wochi mai na zaka do ngandre basarana badeng do na kono ngalala away from everybody just be peaceful andona ka menda na to make a habit of me ready na bulum kina sulia na badeng na yango kutekina mona nimbere nyole tiga butale na kambi bina bakasama ni baka dia na bakasama en bina ka nonton bula tu baka no murayo no baka dia tu ona mamara me baka no tukun me positive mental attitude ni positive chuka no tarai en iyo ay satu token din na bekawas ya may ni nabakasama don din na kain don me baka dengu balata mo raw nyo o takabinakina no mutakadak sebada hindi na todo sa iya me baka no sana tumana chuko no mitu na runon do rusang bulkarua kina vital na bagsa chuko mingo chuko no mo fam chuko tal na no sasanga ni soko chuko talen bondo na wanga wa do tanratu beka mo na laki bakay tabikini siya mo takadaka kina ni sembera no baka den de chuko bando na no tatanda nangonango tati usa amba tarai rakete usa balakova usa levuna bi matagali wanga usa kapitan kina nangonango na takataka umbeta kaba usando I weigh my options na isau what kena stress Nyosa experience ano mo ka you really don't need a lot of stress in your life. Na ko tanga me na te mate. What again now you have to find a balance somewhere.
sa rusna buluna talangona mbaki mo kapitani sa tewu minda mesiro sa uchi na apex and the watch my sa tewu minda zero minda sa slow down, wind down. When they enjoy that on the bull, sing running the full throttle tung ana bingona. Na utalitaka na kau tukuna yana no muliva kadhengu na kavat sarangaya tukuna chikumayo o Master Bunindilo ka kwe au binakata molititi na musi au si kokotu au sa ritorna kurva au sa ritorna mataiva seda moko na kila kaya au sa malum ndura kaya u talitaka pakale buna nona warai ni se kokotu sa tika butako na nona titi bat kena nito fame donje na ribina kaya Dona autokona vale buna rengore doteti baleta na kero mananga ke mai ke kero singu na bakato utani rofam ni kero se koko mbulambula trangora ni retirement is not a time to start it off when you retire lak ngama isa tu na kagere lak ngama me sa kakede sa tu sa kande buna tu kenangona ni baleta na farm it's not overnight. Rome wasn't built in a day. Whether you like it or not, one day you'll have to retire. It's coming. That's for sure. Na taka lele bunda wataka patu na sente lele bunda road to chikona cannot time limit, and it's not permanent. It's all temporary. Don't sing a field takana medical sa o chisaranga kya. Dapat talangay tu may backup tagiko. Kaya nga numpa. Nangon ang doon chuma sa ni rara sa tihu minrendre menangauna na inflation sa natihu may pakilay na inflation na bese bura. Na toso da ke ni sauni aya bat ke na molmolu nila lakwata ndo makakina menda na yandra tigo kena na liviti ni ndavangele menda na reda sarava vinaka na tikinango men chigo donangele menda backup kina eu tu mai Islandi sablani rusu kali menambaki I have no intention of staying there and I'm going to retire again dasali tu bono tikia there's no place like home. There's no place like home here. So, totokan din na klando na boso dabuta maya sa it resonates with lots of us. There's no place like home. No place like home. Leo sarang araba kang bulot yung mga arababi di binakatak chukumay. Bika na chukoy balang and the people chukumay na chukumay biti. Yir talaga na chukumay biti ara melak masyama pati chukunan na tubag ni Ryan ni sasanga totoko ba kauti. Kenda na chukoy balangi and the bakay la takayani na sasanga may bakandro takaba bitini kay Mike because you need capital you need finance, you need that to start the farm sa tikabu sarango sa roll tiko totoko baka wot saranga leo na kaya na bulida na buku ni numero tatandra na bitini and siyang wala nga ni ayang nga bike mo raw nga baka bitini kana numero dubal and ayang saranga na banu may natewa na sana da kaun robe na siya talaga nilang kinan na bunua o matwata di bonorongo do siya machukin na pakanra na bubal pak totoo ba ko chisa naka bakalip sara sere na nomu soleto mena nomu ngona ni kuwa o klani tutali tu na nomu itubutuba na kabyongo kato sa baka bini binaksara kina bakalip sara sere na nomu soleto na nomu ngona ni kuwa kaya baka kato na ngande yani dol singay bonolebu kutono kay tuktukayani sendo ngol may bitilebu dol taltunga na pala mena mosi mundo may yando mananga ng bilo way kundu may dolo na totoo ba ko utsa ina wale Dr. T usa na toko na to na moso ni ngari do nang ngono ngande may to nang may sota viti santo na vale mo to ani bigam raw na vale naka lalam talaga bali berto na bitinani do sino to sota mo to komanda seri naka ke mo to ka manda naka sa naka bali sara na nanto bulan nga seri
Douglas na kay binakanikua no na talo no ti weekend totoka pakauti na no na biwasi may na bisusu may Fulton College ngwala ni ibono levu na buli na kamay kina sa totokon din na bisusu biro no ni tumbu bakang bulati ko Bethel Primary School Holy Family sa talaga ni ngwala kini bayir kada na bulioti ini Lambasa College dari na bulonggo o bula December and bula ke marwata makatalakin na bula imbalon levu na bula ke imbua levu sar na bio kanera wale mai rabuli na korni buli ke kango totoko bakawoti ni tiko na bisusu ke rangas ni buli na non rabito ko ni bir na ngone ni bono levu na rona sanango sar mai daka tu na bisi burubura o ira na kela ngoni sa ngoli te na bakunu ni binake na bubale na Douglas ke kemdo ke na bio kani mai buni nuku bakatanga kin mai na utobatu mai di kumbia sa ngoli te na baka binaka dedekia na nomdo mai bakitabi na silbe na kadikua sa bako mati tuko yani na ngai satu talani na sina ni mataka na walu na kaloko na bongi binaka baka levu ni sama demanda